Ti kandela isimbolo na ti ayat ang mamaglawan ti biyagyo ang nasawakan. Ti kandela punasan na ti sipket ket ipagitan na nakasano nga ti ayat pananyari na ti bagi ipagpatekno. No asalin ka ti kandela marikna ti para na kasmet ti panakarikna ti para ti ayat ti asawa. Hindi na bunyakan kayo, binagwan na kayo ni Puraw Galungkot, at ang simbolo ni Baruabian na nadalos ay naraksa, itisitong ni Diyos. Kaya kita namabuhan kayo ni Belo, ang mga ipasimulaan itisusarek niyo ang kalwa ni Baruabian ng Kristyanuan. Sabi ko man ay tulong ni Espiritu Santo, nagbalik na nadalos ay naraksa ni Baruabian. Rene Maylin, ditani simbolo na kaya Diyos ang magsinggalo ni puso kaya karawayo. Tas papay ni simbolo na awan paginggan ng ayat yung itunggal maysa. Nga iso di magbalik ni relasyon na natigkir. Ang sarangan karikitultay na panubong ibiyang tinasawa. Rinengen lagi. Kita kalau imay kayo ito'y takto patagilan niyo, di panaginayan niyo, hindi sa klarte iglesia. Ipanaglamas di panagkakaas na tayo dari pagkimo, ikasta, di Diyos itubog na tinusul para mga tayo. Kaya tulungan na tayo talaga ano ninyo, di panagbiyagan na sa bahay. Dawang tingkat na kayo, katulungan niyo kumaan, tidak kawain na kinakarat niyo, kaya dawang tingkat na asawa at isidong pinagkasyanuhan ng iyo. Rinengen lagi supaya masih punto dan bisa mengenal asal usul. Ini imay kami bisa terus lagi mo kawan nak rinengen tapi segala sesuatu ini penampilan dan seni tidak sama. Rinen imay kami bisa terus lagi mo kawan nak rinengen tapi si telepon tak begini penantian dia dengan selfie tidak sama. Kenapa? Baik internet. Madada baik mereka yang suruh disuruh dari jalan internet video sekarang tak masih kita itu habisnya. Benar. Baik internet. Yang kami kaya kesana dengan bayu edukasi bagi new di Diyos kaya iglesia. Demikian ini supaya yang masih butuh dan bisa mengenal Yesus. Baik, ayat kita yang kedua mungkin sawam ini Bapak yang dari seluruhnya kisah iglesia dengan itu. Yawak kita bagi mingguana dan wana kaya biasa. Awak kita yang kedua sunah kas kedua. Siap. Ini. Kaya kita kedua kaya sawah ini bapak atas kedua kaya sawah. Awak Rene ke mainin ang memesa kayo na dinatak ng atau agilan kayo ang luwalo ketika kata di desa.
Kita menerima melalui saksian Indonesia kemarin Turai Indonesia pada bidang Indonesia dari Kulit Singelo di mana Sawa dari Negen Lagi di Tinagan Jawa di Tiana yang Espiritus Santo. Nah ini kita bisa tahu di atas sini lagi nangkan isu menangani bilangan yang kumaran tadi. Bincangkan aku dari dua sisi, kamu dari lain dari tadi bimo ambil sisi dari dua, ada kaitan dengan itu mesakin mereka, kabuki Kristo na kapuni. Bincangkan aku dari tadi bimo kadang-kadang naik asapunan itu juga, disuruh berlawan dengan aras. Kaya sa pinaguma ang makapal, itinanayin niya gabong kay Kristo na Mailing saling dan dia sisi asal dan karena kayak itu tidak perlu tidak ada tema dengan Espiritus Santo. Usahakan dia sing apa standar na bayar ko ken inapuno ken ka itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Adik sawo yang waktu hingga itu na aras pas tanda di panengnya untuk itu bagi hingga baik bagi pegang tenaga tenaga dan Espiritus Santo. When awagan kita Wa Yesus Kristo in karin kadagiti mamsukiso iti nasama na surat may sunto ti pagkasarakan dahil ipiyag kinayon. Bisunang kalilit ti Biblia anang lamon iti saong. Dawagin mi adaline ken maylin babae ti padang paspasa na kadagiti Biblia.
Maligdigan kuma, di panagaawat, kaya hindi panagibiyag lang, hindi panusod. Siya pinagagari, tinanayo ang buwan minkanan. Amen. Sampai rumah, Diyos, babayan di manang limang yewin, siri na, idatan na kami, pinag-Kristiyanuan na panagkiran. Kaya napatunay ka ng surumi, ni Jesus Cristo, tayo sumaro, tidala, nagpupuk, kaya. Amen. Benedek maging sumayo di komuniti. Kausan kastanda di pananawa tayo kadarine kay maging abago ng asawa padayawan ko ita ng bangka manampak. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand, together we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better place. If we can just find a way, then we can live a better day. Rise from the ashes, from the anger, from the war. Let's come together, lift your spirit for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. Scripted sang ki imbagbagan dari ini kini mailin. Waktu gitu yung asawa nga mang-welcome po kata kayo. Iti dito yung nga panagkasal. To welcome iti Barangay Malaya. Welcome iti apang bisita po. Welcome iti dito yung panagkasal. Awan pa imat kung ano man pagkasta. Ablawan da kayo tinaimbag nga daw tayo amin katawa sa kati sakripisyo yo. Tauray ada yung tinagapan nyo kat naikarigatan nyo nga may makipagragsak iti da ito na hal daw kami nga pamilya.
Mulai jam